kažu bola Bosanci da mi nemamo praktično zime u Mostaru i kako smo zimom nekako kukamo vazak kako je nepodnošljivo. U Mostaru je na plus 10 bola 1000 puta hladnije nego bilo gdje na minus 26 stepeni. Jer u Mostaru kad puhne vjetar bola ne samo da raspuha narod, nego bola misliti odoše. Ne možeš bola misliti ispuha taj vjetar. To je 250 km na sat. Kare ono, ne veze malo čkare ono, kakvo bola ti kad hukneš, na prvi huk ti je to otišlo 100 km. Prođeš neđe kroz prolaz bola, totalno si druga osoba. Znači ono, u nas se ne kaže bola, eto te isto kod da te poplava izbacila, u nas se kaže eto te bola kod da se sad prošao kroz prolaz neđe na 250 km vjetru. Ni nešto više ne učiš. Zato se u Mostaru iskurena raja, ona, po tom vjetru kad hoda, neš ti druge bola nego se skvrčit bola, ono. Ja bola na minus 30 bola hodao kratke rukava po Bosni bola. A u Mostaru ne mogu bola na 10 stepeni bola kad onaj vjetar puhne, džaba ti je bola, nema ti džepova, ono da se neđe ušučka. Kad ti probi sve bola, kroz kožu ti vjetar nađe pore bola, kamo li je bola ono kjere vjetrovku, kakva vjetrovka bola, da je od titanijuma bola vjetrovka, nema šanse.